nyuma yo gushwana kwa Donald Trump na Zelensky muri White House ibintu bigacika ku isi yose. Ubu ngubu ibihugu bigera kuri 20 bihagarariwe n'Ubwongereza n'Ubufaransa bigiye kwishyira hamwe ngo birengere Ukraine mu ntambara ihanganyemo n'Uburusiya. Turabagezaho n'andi makuru yose arambuye yerekeranye n'iyi ntambara. Mukomeze kudushyigikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ni Freedom Picture. Ibihugu bigera kuri 20 birifuza kwinjira mu rugamba rwo guhangana n'Uburusiya aho bizaba bishyigikiye Ukraine nk'uko abategetsi b'Ubwongereza babivuga. Gusa si ngombwa ko ibi bihugu byose ahanini biva ku mugabane w'Uburayi no muri Commonwealth, no kuvuga ibihugu byakolonijwe n'Ubwongereza byohereza ingabo, ariko bimwe muri byo bishobora gutanga ubundi bufasha. Uyu mugambi rero ukaba uhagarariwe n'Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa, watangijwe na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Sir Keir Starmer mu nama yabaye mu mpera z'icyumweru cyashize yahuje abategetsi b'ibihugu 18 by'Uburayi ndetse na Canada. Uyu mugambi akaba ari uwo guharanira amasezerano yo guhagarika intambara y'Uburusiya na Ukraine muri iki gihe ikomeje kwiyongeraho ibice binini bya Ukraine birimo kwigarurwa n'Uburusiya. Gusa hagati aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya we avuga ko uyu mugambi udashobora kwemerwa na gato, agasobanura ko waba werekanye neza ku mugaragaro uruhare rwa NATO mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Iyi myiteguro kandi ije mu gihe Kiev no kuvuga ubutegetsi bwa Ukraine burimo buragerageza kubyutsa umubano wari warangiritse muri White House ubwo bandagazaga perezida wabo Zelensky kuri televiziyo zose mpuzamahanga. Ubwo rero nyuma yaho Donald Trump yahise ahagarika imfashanyo zose yaba iza gisirikare n'izindi zose zaturukaga muri Amerika mu gihe hatarabaho ibiganiro n'Uburusiya. Ubu ngubu perezida Zelensky arimo arakoresha uko ashoboye kose ngo arebe ko yabyutsa uwo mubano maze imfashanyo zongere zikomorerwe. Ni kubw'iyo mpamvu hitezwe ibiganiro mu cyumweru gitaha bizabera muri Arabia Saudite hagati y'intumwa za Amerika n'iza Ukraine, aho perezida wa Zelensky yemeje ko iyi nama ari ingirakamaro. Naho mu ijambo yatangaje mu rugendo yagiriye ku kigo gishinzwe umutekano Marseille, Sir Keir yavuze ko ryaba ari ikosa rikomeye gutekereza ko tutagira icyo dukora ngo turindirire amasezerano ubu hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Naho perezida Donald Trump wa Amerika we avuga ko arimo aragerageza kugera kuri ayo masezerano uko byagenda kose. Kandi Sir Keir akomeza avuga yuko byaba ari byiza cyane ko habaho amasezerano, ati nubwo tutabizi neza ko azabaho. Ibi bikaba bisobanura ko ari ngombwa ko Ukraine ikoresha imbaraga nyinshi kurusha izo yakoresheje mbere hose. Ibi kandi bivuze mu gihe Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza we avuga ko iyi myiteguro yateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko ari by'agaciro kandi byongera imbaraga n'ubushobozi gukorana na Amerika n'inshuti zacu z'i Burayi, akaba ari byo byatumye tugira amahoro mu myaka 60 yose ishize. Ku wa kabiri habaye inama yahuje abategetsi kugira ngo baganire ku bijyanye no gushyigikira umutekano wa Ukraine mu gihe habaho amasezerano ayo ari yo yose. Ariko uretse ibyo byose abategetsi b'Ubwongereza bavuga ko hakiri kare cyane, ariko bakishimira kubona ko hari abagaragaza ko bifuza kwinjira muri uwo mugambi, bakavuga ko ari intambwe nziza cyane. Umuvugizi wa Minisitiri w'Intebe avuga ko leta yari yasobanuye neza ko ari ngombwa ko Uburayi n'Ubwongereza bagomba kongera imbaraga, ati ndumva ko namwe ariko mubibona kuri iki cyemezo. Ubwongereza n'Ubufaransa bisaba ko haba agahenge k'ukwezi kumwe mu kirere, mu mazi no mu bigo by'amashanyarazi kagashyigikirwa n'ibihugu by'uburengerazuba, ariko Uburusiya bwo ntibukozwa iby'iki cyemezo. Igihe atangazaga ibyo nama yitezwe hagati y'ubutegetsi bwa Amerika na Ukraine muri Arabia Saudite mu cyumweru gitaha, perezida Zelensky yagarutse kuri iki gitekerezo, asaba amahanga gukomeza gukanga Moscow, no kuvuga ubutegetsi bw'Uburusiya kugira ngo bwemere kurangiza iyi ntambara vuba byihuse. Perezida Zelensky nubwo atazitabira ibiganiro kandi azaba ari mu burasirazuba bwo hagati, no kuvuga muri Arabia Saudite, avuga ko Kiev irimo irakora ibishoboka byose kugira ngo haboneke amahoro arambye kandi vuba na bwangu. Nayo intumwa idasanzwe ya perezida Trump Stephen Witkoff avuga ko intumwa za Amerika zishaka kuganira ku nzira y'amahoro mu kugerageza kurangiza iyi ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Nubwo avuga ibyo byose, ariko kuwa gatanu w'icyumweru gishize Zelensky na Trump bateranye amagambo kuri televiziyo imbona nkubone muri White House no kuvuga ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika, abanyagihugu n'abanyamahanga bose bareba, aho Trump yavuze ko Zelensky atari yiteguye guhagarika iyo ntambara. Nyuma yaho Amerika yose ifite icyemezo cyo guhagarika imfashanyo ya gisirikare isanzwe igenera igihugu cya Ukraine. Naho perezida Zelensky we avuga ko yababajwe n'ibyabaye, ariko arimo aragerageza uko ashoboye kugarura umubano mwiza hagati ye n'igihugu cya Amerika. Amerika akaba ari igihugu cya mbere kimuha imfashanyo ku ya gisirikare kuva iyi ntambara yatangira kurusha ibindi bihugu ibyo ari byo byose. Zelensky bakaba yabitangaje mu rukurikirane rw'ubutumwa yacishije ku mbuga ze nkoranyambaga nyuma y'inama y'umutekano yari yitabiriye ku wa kane i Buruseli mu Bubiligi.
Zelensky yatangaje ko ibiganiro hagati ya Ukraine na Amerika, yanditse ku rubuga rwa X ati intumwa za Ukraine n'iza Amerika zisubiye mu bikorwa kandi twizeye ko mu cyumweru gitaha tuzagirana inama y'ingirakamaro. Kuva intambara igitangira, Ukraine yakoresheje uko ishoboye ngo ishakishe amahoro kandi yizeye ko izayageraho nubwo Uburusiya bwo butabyumva. Ati kuva intambara igitangira twebwe nka Ukraine twakomeje gushakisha amahoro nuko Uburusiya bukomeza kutwendereza kandi budashaka guhagarika intambara n'umunsi umwe. Igihe ejo kuwa kane Wiktorf yemeje ko Trump yakiriye ibaruwa ya Zelensky yarimwo gusaba imbabazi. Nubwo bimeze gutyo bwose, Zelensky ari ku gitsura gikomeye cya Amerika imusaba kwemera ibyo asabwa imbere y'ibiganiro by'amahoro ibyo ari byo byose, mu gihe yabashakaga ko yabanza kwizezwa umutekano urambye w'igihugu. Kuva Uburusiya butangije intambara kuri Ukraine mu kwa kabiri mwaka wa 2022, ubu buragenzura 20% by'ubutaka bwa Ukraine bwose. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yavuze ko Moscow irimo gushakisha amahoro yatuma igihugu cyabo gitekana mu gihe kirekire. Aho yagize ati nta kintu na kimwe cy'abandi dukeneye, ariko kandi natwe ntacyo tuzemera guhomba mu bintu byacu ibyo ari byo byose. Naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Wang Yi we avuga ko yizeye ko hazabaho amasezerano y'amahoro atunganye arambye kandi bose bakayemera. Ubu kandi Ukraine n'inshuti zayo z'Uburayi bafite ubwoba kuva Trump yatorerwa kuyobora Amerika ko azashyigikira Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya. Yanatangiye kubafungurira imiryango Uburusiya nk'uko benshi babibona, kandi igihe yiyamamazaga Trump yiyemeje kuzarangiza iyi ntambara vuba na bwangu. Hakaba haherutse kuba ibiganiro hagati ya Amerika n'Uburusiya muri Arabia Saudite mu kwezi gushize, bikaba byaratumiwemo abanya-Ukraine cyangwa abanyaburayi abo ari bo bose. Ni Prix de Preacher, mukomeze mudukurikire ku mbuga nkoranyambaga zacu, mukora share, comment kugira ngo n'abandi bibagireho amahoro n'amahirwe.